Itangazo ryihutirwa cyane ku banyarwanda bose. Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, muramuzi, ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, yakoze akazi gakomeye cyane Washington DC mu biganiro byahuzaga u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byaje kugera ku ntego ku itariki ya 4 ukwezi kwa 12/2025. Ayo masezerano aza gushyirwa mu mukono na Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi. Gusa ariko nubwo yashyizweho umukono, ntabwo yigeze yubahirizwa 100%, ndetse intambwe zose byari teganyijwe ko zigomba guterwa, leta ya Kongo yagiye izirengaho 5/5. Hanyuma rero iri nitangazo rira abanyarwanda bose, ariko mbere gato yuko ndigarukaho babwira ko hari n'andi makuru y'ingenzi akomeye cyane ngiye kwanza kuba incamake yayo, tubone kuza kuri inkuru itunguranye cyane kuri Ambassadeur Olivier Nduhungirehe. Reka mbaze mbabwire ko Ukraine yagabye ibitero ku Burusiya yifashishije drone zira kuri 180. Minisiteri y'ingabo mu Burusiya yatangaje ko kuva ku itariki ya 12/2026 imaze guhanura drone zirenga 180. Iki gihugu kinini cyane ku isi mu buso cyarashwe na Ukraine. Meya w'umujyi wa Moscow mu Burusiya Sergei Sobyanin yavuze ko uyu mujyi wagabweho ibitero byinshi cyane bya drone, aho kuri ubu izirenga 67 zimaze kandi gusenywa n'ubwirinzi bw'iki gihugu. Sergei Sobyanin yavuze ko ku itariki ya 14 ndetse no mu gitondo cyo ku itariki ya 15/2026 hafi ya buri saha boherezwaga drone nyinshi cyane, ndetse ko bohereje amatsinda y'ubutabazi bw'ibanze mu bice bitandukanye mu gutabara abashobora kandi kugirwaho ingaruka n'ibisigazwa bya drone zangijwe. Ibibuga by'indege bya Domodedovo ndetse n'icyitwa Zukovsky byafashwe by'agateganyo nyuma y'ibi bitero, nk'uko byemejwe n'ikigo gishinzwe ubwikorezi bwo mu kirere mu Burusiya cyitwa Rosaviatsia. Drone 180 za Ukraine Uburusiya bwasenye zari zagabwe mu bice bitandukanye nka Bryansk, Kaluga, Belgorod, Tver, Smolensk, Kursk ndetse n'ahitwa Krasnodar. Ibitero nk'ibi kandi byarukaga kurasirwa i Moscow ku itariki ya 18 Werurwe, ubwo drone 6 zarashwe. Uburusiya bugaragaza ko Ukraine iri kwibasira abasivili kubera ko yabunaniwe ku rugamba. Buvuga ko mu kwihorera rero bwarashe ku bikorwa remezo by'ingufu byifashishwa mu gukora drone z'ubwiyahuzi. Mu makuru mu buryo bw'incamake, mbere gato ko tujya ku makuru yacu y'ingenzi, reka babwire ko abahitanwe n'imyuzure mu gihugu cya Kenya bageze kuri 62. Inzego z'ubuyobozi muri Kenya zatangaje ko nibura abantu 62 bapfuye nyuma y'uko imvura nyinshi cyane yibasiye icyo gihugu igateza imyuzure ahantu hatandukanye. Umubare w'abapfuye wari watangajwe mbere n'abantu 42, ariko bakomeje kandi kugenda biyongerana cyane ko ibikorwa byo kubashakisha bigikomeje. Nko mu ijoro ryo kuwa gatandatu tariki ya 14/2026 abantu 11 baratabawe nyuma y'uko imodoka bari barimo ya bisi itwara abagenzi muri Kenya iheze mu mazi yari yabaye kandi menshi cyane mu murwa mukuru wa Nairobi, naho abana 2 barokorwa bakuwe mu nzu yari ibasiwe n'imyuzure. Imvura nyinshi cyane muri iki cyumweru yateje imyuzure muri Kenya yari imaze imyaka myinshi cyane itaboneka. Amazi y'imigezi yarenze inkombe ateza imyuzure mu ngo ndetse yangiza imihanda n'imiyoboro y'amashanyarazi ndetse n'iy'amazi. Imihanda imwe yafunzwe nyuma y'uko amateme yangiritse i Nairobi, mu gihe amashuri amwe nayo ibasiwe n'imyuzure kubera imvura nyinshi cyane yaguye kwa gatandatu. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ya Kenya yatanze umuburo ko ibice binyuranye kandi by'igihugu bigikomeje kugwamo imvura nyinshi cyane, bikaba byakongera kandi ibyago by'uko habaho imyuzure. Abaturage bashishikarije rero abatuye ahantu hari manegeka kwimukira ahatekanye kurushaho, ndetse abantu barenga 2,000 kandi byabaye ngombwa ko bava mu ngo zabo bajya gushaka aho kwikinga. Polisi ivuga ko ibikorwa byo gushakisha ndetse no gutabara bikomeje nyuma y'imvura nyinshi cyane n'imyuzure. Mbere makuru kandi mu buryo bw'incamake, reka babwire ko Ubwongereza buravuga yuko bugiye gushaka uko umuyoboro wa Hormuz wafungurwa. Minisitiri w'ingufu mu Bwongereza yitwa Ed Miliband yavuze ko igihugu cye gikomeje kandi gushaka inzira izo arizo zose ngo umuyoboro wa Hormuz unyuzwamo ibikomoka kuri peteroli ifungurwe. Uyu muyobozi yavuze ko hari kurebwa ku nzira iyo ari yo yose yafasha mu gutuma uwo muyoboro kandi wongera gukora neza, byaba ari ugukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se n'ibindi bihugu by'inshuti. Hormuz iri hagati ya Iran na Oman, buri munsi inyuzwamo utugunguru turi hagati ya miliyoni 16-21 tw'ibikomoka kuri peteroli, tungana na 20 by'inyuzwa ahandi hose ku isi.
Ibyo bibaye rero nyuma y'uko kuwa gatandatu tariki ya 14 Werurwe 2023 Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko agiye gushaka inzira zose byanyuramo ngo uwo muhora ufungurwe. Trump yagaragaje ko yizeye ko Ubushinwa, Ubufaransa, Ubuyapani, Korea y'Epfo, Ubwongereza n'ibindi byagizweho ingaruka n'ibikorwa by'ingabo za Iran byakohereza ubwato bw'intambara kugira ngo rero ingendo zo muri uyu muyoboro zitazongera kandi guhungabana. Minisitiri Miliband yasobanuye ko ari ingenzi cyane ko uwo muyoboro wa Hormuz wakongera kandi kunyuzwamo ibicuruzwa nubwo yirinze kubivugaho byinshi cyane. Ati icyo mwamenya mudashidikanya uko amahitamo ayo ari yo yose ashobora kandi gufasha kongera gufungura umuhora wa Hormuz arimo gusuzumwa ku bufatanye n'inshuti zacu n'ibihugu dufatanyije muri rusange. Umuyobozi mushya w'ikirenga wa Iran Mojtaba Khamenei aheruka gutangaza ko uburyo bwo guhagarika inzira y'umuhora wa Hormuz bukwiye gukoreshwa mu kureba ko Amerika kandi yahagarika intambara yayigabyeho muri rusange. Bitewe n'ibitero bya Iran mu bihugu byo murasirazuba bwa hagati n'uburyo ikomeje kandi kubangamira ingendo zo muri uyu muyoboro, hanyuma igiciro cy'ibikomoka kuri petrol cyaratumbagiye kuko akagunguru kabyo kaguraga amadolari ari munsi ya 70 kageze ku madolari 120 kugeza magingo angahe. Ikaze rero muri amakuru yacu ku buryo burambuye tujye kuri Ambassadeur Olivier Nduhungirehe rero kabashimangiye ko guhana u Rwanda bitazatura Repubulika Demokarasi ya Kongo ibibazo agahishyi yikoreye. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yibukije abo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ko bakomeje kwishimira ibihano biherutse kandi gufatirwa u Rwanda ko bitazabatura umutwaro w'ibibazo agahishyi bikoreye. N'ubutumwa Minisitiri Nduhungirehe yatanze kuri 15/2026 asubiza Minisitiri wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ushinzwe ubucuruzi bwo hanze Julien Paluku Kahongia wagaragaje ibyishimo bidasanzwe by'ibihano mu ntangiriro za 2026 nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye abayobozi bakuru mu ngabo z'u Rwanda n'igisirikare cyarwo ibihano zirushinje ubufatanye n'umutwe w'amamako ya gatatu, ibintu kandi rwamaganye kuva kera. Guverinoma y'u Rwanda icyo gihe yatangaje ko ibyo bihano bidashingiye ku biri kuba mu ntambara imaze imyaka mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Itangazo u Rwanda rwasohoye ku itariki ya 2 Werurwe rigira riti ibihano byashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi bireba gusa uruhande rumwe mu buryo budafite ishingiro, bihabanye n'ukuri ndetse kandi binyuranye n'ibibera mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. N'ibihano abo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bishimira cyane, gusa Minisitiri Nduhungirehe abibutsa ko bitazaba umuti ku bibazo bimaze imyaka byarazonze igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ati ko ibihano Amerika yafatiye umuturanyi u Rwanda biragaragara ko ibibazo byose bya ruswa byazahaje Repubulika Demokarasi ya Kongo gusahura umutungo kamere muri ho Katanga n'uwa Rwaraba bikozwe mu muryango wa Tshisekedi, gukomereza kandi ku mitwe yitwaje intwaro 50 igena imitegekere mu burasirazuba ndetse mu burengerazuba bw'igihugu kugeza ku gisirikare kidashoboye kandi ndetse cyamunzwe na ruswa. Ati bizakemuka. Minisitiri Nduhungirehe mu buryo kandi buninura Paruku yakomeje agira ati ibihano byafatiwe u Rwanda bizafasha ku bibazo by'ibura ry'imihanda ati n'ibindi bikorwa remezo by'ibanze ati byibura ry'inzego z'ubuyobozi zikora imvugo z'urwango ndetse no gutoteza abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi byose bizahita bikendera mu buryo budasanzwe. Repubulika Demokarasi ya Kongo yakunze kandi kwirengagiza gukemura ibibazo muzi biteza intambara zidashira, ahubwo umugogoro wayo ikawushyira ku bindi bihugu birimo n'u Rwanda igaragaza ko ari byo nyirabayazana. Icyakora inshuro nyinshi cyane abahanga mu bya politike bagaragaza ko icyashegeshe Repubulika Demokarasi ya Kongo ari ubuyobozi bwihunza inshingano aho gukorera abaturage bukabafasha kandi kwica bagenzi babo no kubagira nabi, ari nako bwiba umutungo wabo. Nko mu ntangiriro z'umwaka ushize amashyirahamwe bacukuzi b'amabuye y'agaciro, amahuriro y'abacuruzi ndetse na za societe civile yashinje abo mu muryango wa Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo gusahura umutungo kamere muri Grand Katanga. Hanyuma bagaragaje ko ikibazo cyo gusahura amabuye y'agaciro muri Grand Katanga cyatangiye muri 2015 gifata intera ikomeye cyane kuva muri 2019 ubwo Tshisekedi yajyaga ku butegetsi. Umwe muri bo yagaragaje ko abasirikare ndetse n'abo mu zindi nzego zishinzwe umutekano birirwa bahiga abantu, bagerageza rero kugaragaza ikibazo mu buryo bushimangira ko abantu bakomeye bafite inyungu bwite mu birombe byo mu ntara zigize Grand Katanga. Icyo gihe umuyobozi w'ishyirahamwe ry'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ryo mu ntara ya Rwaraba yatangaje yambuwe ikirombe cye n'umuvandimwe wa Perezida Felix Tshisekedi witwa Christian Tshisekedi kuva 2019 kandi ibintu byabaye ibintu bibi cyane. Katanga yabaye isanduku y'amafaranga y'umuryango wa Perezida
ukura umutungo muri izi ntara cyane cyane muri Waraba, nyamara kandi ntacyo ushorayo. Ibibazo byose byongera ku bindi birimo ubukene bukabije cyane bw'abatuye iki gihugu kandi kiri mu bya mbere ku isi bifite umutungo kamere. Ibibazo by'umutekano muke wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigaragazwa n'imitwe itwaje intwaro isaga 50 n'izindi ngabo zitandukanye. Inkambi z'impunzi zikwirakwiye imbere mu gihugu ahantu hatandukanye kandi batazi ubuyobozi ndetse n'imiryango ibihumbi n'ibihumbi kandi y'abagira neza. Ibindi bibazo rero biremereye cyane iki gihugu kuva cyabona ubwigenge harimo ivangura n'iheza rikorerwa ubwoko butandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo kuva mu mwaka w'1996 abihohoterwa rikorerwa mu bwoko bw'abatutsi bikozwe n'imitwe yitwaje intwaro ishyigikiwe na leta ndetse na FDLR igizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda. Abahanga mu bya politiki bagaragaza ko kubera kutagira ubumenyi mu miyoborere ndetse n'icyerekezo ubu Perezida Tshisekedi kandi yahisemo inzira y'imvururu ngo bakomeze kandi kugundira ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bihindure ingingo tugaruke gato ku ntambara ikomeje kugenda ibera mu burasirazuba bwa hagati. Babwira ko Zelensky ashaka kwinjira mu ntambara mu burasirazuba bwa hagati. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ashaka ko ibihugu byo mu burasirazuba bwa hagati byamuha amafaranga n'ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo abifashe guhangana n'ibitero bya drone z'ubwiyahuzi za Iran. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye tariki ya 15 Werurwe 2026, Zelensky yasobanuye ko Ukraine yamaze kohereza mu burasirazuba bwa hagati amatsinda 3 kugira ngo agaragarize ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Qatar, Arabia Saudite uko byakumira izi drone zo mu bwoko bwa Shahid. Zelensky yasobanuye ko nubwo Ukraine ishaka gufasha ibihugu guhangana n'ibitero bya Shahid ishingiye ku bunararibonye ifite, ibyo bitavuze ko yaba ifite uruhare mu ntambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bihanganyemo n'igihugu cya Iran. Uyu mukuru w'igihugu yagaragaje ko yifuza ko Ukraine kandi yagirana n'ibi bihugu amasezerano y'igihe kirekire yo gukumira ibitero bya drone za Iran, ariko nayo ikishyurwa ikoranabuhanga yakwifashisha mu guhangana n'Uburusiya ndetse n'amafaranga. Yagize ati kuri twebwe uyu munsi ikoranabuhanga n'amafaranga ni ingenzi. Leta ya Ukraine ivuga ko ingabo zayo zihanura Shahid Uburusiya bwahawe na Iran umunsi ku wundi zifashishije izindi drone zihendutse cyane n'ikoranabuhanga riziyobya. Kubera ko rero ibihugu byo mu burasirazuba bwa hagati bigorwa no guhanura drone za Shahid bitewe n'umuvuduko zigendaho ndetse no kuba radar zigorwa no gusuzitahura, byifuje ko Ukraine kandi yabifasha muri rusange. Hanyuma rero mu yandi makuru babwire ko ikibuga cy'indege cya Dubai cyagabweho igitero cya drone. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cy'indege cya Dubai cyagabweho igitero cya drone, habanza kugaragara umuriro ariko uza kuzimywa vuba na bwangu. Igitero cyagabwe kwa 16 Werurwe 2026 cyatumye rero ingendo zisubikwa by'igihe gito. Intambara ya Amerika kandi na Iran na Israel yatumye rero ingendo zo mu kirere kenshi zikomwa mu nkokora, kuko Iran igaba ibitero ku bice byose ishinja gucumbikira ingabo cyangwa se ibikorwa bya Amerika. Reuters biro n'amakuru by'Abongereza yanditse ko nubwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika z'Abarabu, Iraq, Jordania, Turkiya hari ibirindiro by'ingabo za Amerika, ariko Iran igaba ibitero ku bikorwa remezo bya gisivili ikoresheje misile ndetse na drone. Reuters biro n'amakuru by'Abongereza yemeje ko iki gitero cya drone kandi hafi y'ikibuga cy'indege cyagize ingaruka ku kigega kimwe cy'ibikomoka kuri peteroli. Polisi yahise itangaza ko ingendo mu mihanda yo ku butaka no munsi y'ubutaka yerekeza ku kibuga cy'indege zabaye zahagaritswe. Sosiyete ikora ubwikorezi bwo mu kirere nayo kandi yabaye isubitse ingendo ziva cyangwa se zijya i Dubai, zimwe mu zimurirwa kuri Al Maktoum International Airport. Intambara ya Amerika na Iran kandi yatangiye ku 28 Gashyantare 2026. Ibihugu bituranye na Iran bimaze kuraswaho ibitero bya drone na misile birenga 2000. Iran yavuze ko izakomeza kandi kugaba ibitero ku bihugu bicumbikiye ingabo za Amerika n'ibindi bikorwa by'iki gihugu, bazakomeza kandi kuhagaba ibitero nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga. Reka rero dusoreze amakuru yacu kuri inkuru mbabwire ko kaminuza ya gisirikare mu Rwanda abibaza tesi za korite n'ibyo tugiye kureba. Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite biruka kwemeza itegeko rishyiraho kaminuza y'igihugu ya gisirikare izajya ihuza inyigisho za gisirikare, amahugurwa n'ubushakashatsi ku bijyanye no kurinda igihugu no kubungabunga umutekano wacyo. Iyo kaminuza izaba kandi itanga inyigisho zo ku rwego rwo hejuru, itanga impamyabumenyi, impamyabushobozi n'andi mashimwe atandukanye. Itegeko kandi riteganya ko izaba ifite inshingano zo guhuriza hamwe
college ndetse na akademi z'ingabo z'u Rwanda na polisi y'u Rwanda n'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano rurateganya kandi ko iyo kaminuza izateza imbere imitegekere ishingiye ku ndangagaciro no gufata ibyemezo byubakiye ku bumenyi. Izaba kandi ifite inshingano zo guteza imbere ubushakashatsi n'isesengura ku rwego rw'igihugu, akarere no ku rwego mpuzamahanga mu bijyanye no kurinda igihugu umutekano. Ubwo hatangazwaga umushinga wo kubaka mu gihugu kaminuza ya gisirikare, byavuzwe ko izaba irimo n'ishuri rya gisirikare rizaba rifite umwihariko wo kwakira ndetse no kwigisha abofisiye bakuru kuva ku ipeti rya colonel kugera kuri general. Umushinga wo kubaka iri shuri wagarutsweho na Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda muri 2024 ubwo yari imbere y'inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena. Ku bijyanye na kaminuza, ubu amashuri ya gisirikare dufite ni menshi, ariko ari ku rwego rwa kaminuza n'iriya ni iri shuri rya gisirikare ryigako ati na ririya shuri riri Nyakinama igako batanga amahugurwa ku bashaka kuba ba ofisiye bato, ati hanyuma rero Nyakinama igatanga amahugurwa kuri ba ofisiye bakuru ba major, hanyuma lieutenant colonel na ba colonel iyo bikabije. Ati rero yakomeje kandi avuga ati tugireho kuzashyiraho n'ikindi cyiciro cy'ishuri ryitwa National Defense College rifata guhera kuri colonel kuzamura kugeza kuri ba general. Amashuri ya gisirikare atanga amasomo ya kaminuza ku bufatanye na kaminuza y'u Rwanda, ibintu Minisitiri Marizamunda kandi yavuze ko bizahinduka mu minsi iri imbere kuko yose azaba yibumbiye muri kaminuza ya gisirikare National Defense University. Ati impamyabumenyi zitangwa ubu zitangwa na kaminuza y'u Rwanda kugeza uyu munsi, ikizahinduka ubu ni uko hazaba National Defense University izahuza ayo mashuri yose uko azaba ari 3 n'ibindi bigo bizajyamo birimo kandi bikora ubushakashatsi bitanga amasomo yo kubungabunga amahoro, byose bikazaba kandi biri muri iyo kaminuza ya gisirikare. Yakomeje avuga ko iyi kaminuza izabanza kandi kwemezwa n'inzego za leta bireba nk'uko bigenda ku zindi kaminuza zishaka gukorera mu gihugu. Minisitiri Marizamunda yanasobanuye ko ayo mavugurura agamije rero kunoza imiyoborere ya RDF gisirikare cy'u Rwanda kugira ngo izabashe kandi gushoza neza inshingano ifite yo kurinda umutekano w'igihugu. Muri Gashyantare 2026 inteko ishinga amategeko y'u Rwanda umutwe w'abadepite yemeje ishingiro ry'umushinga w'itegeko rishyiraho kaminuza ya gisirikare y'u Rwanda. Umushinga w'iryo tegeko ukimara kandi kwemezwa wahise ujya gusuzumwa ingingo ku yindi muri komisiyo zihoraho, ari naho kandi wavuye hemezwa ku buryo budasubirwaho itegeko nyirizina. Umuyobozi mukuru wa kaminuza y'u Rwanda Assistant Professor Didas Kayihura muganga yabwiye itangazamakuru ko iyi kaminuza kandi yigishaga abasirikare amasomo atajyanye n'igisirikare kandi ko ashobora kandi kuzakomeza gutangwa. Ati icyo ukwiye kumenya nuko amasomo twabahaga atarajyanye n'igisirikare harimo make cyane, ati nk'iya Nyakinama yo muri masters niyo ijyanye n'igisirikare, ati ya gisirikare inisomo rya military science iri igako. Agira ati ibindi rero tubigisha n'amasomo asanzwe, ati nkayo twigisha mu zindi programu zacu, ayo rero ati ni menshi nk'igako tuhafite programu zigera kuri 11 ubu ngubu ni kaminuza ya gisirikare ariko izaba ari ya leta, nakwe turi kaminuza ya leta. Imikoranire nisanzwe ishobora kandi kuba yigenga nibyo, ariko ifitanye ubufatanye na kaminuza y'u Rwanda mu bijyanye n'amasomo kandi bijya bibaho. Assistant Professor Kayihura yasobanura kandi ko ashobora kuzabaho ibiganiro bigamije kunoza ubufatanye hagati y'impande zombi. Yakomeje agira ati izo programu twigishaga ni za kaminuza y'u Rwanda ariko dushobora no kugirana ibiganiro tukaba kandi twayabatiza nabo bakayakomeza cyangwa se bagakora programu zihariye. Ishobora kandi no kuza ikaturekera amasomo twatangaga yo ikaza yibanda ku bya gisirikare cyane. Yagaragaje ko nubwo mu Rwanda kandi hatari harigeze habaho kaminuza yihariye y'igisirikare, usanga ahandi zihaba zigafasha mu bucukumbuzi n'ubushakashatsi mu bya gisirikare n'umutekano rusange cyangwa no gutanga n'amasomo asanzwe. Mu ishuri rikuru rya gisirikare ry'Agako kaminuza y'u Rwanda ihatanga amasomo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'ubuhanga mu bya gisirikare n'ubumenyamuntu, ubuvuzi, imibare, ubugenge, ibinyabuzima, ubutabire, amategeko, ubuforomo, ubuhanga mu bya mudasobwa n'ubuhanga mu by'ubwubatsi muri aho rusange. Reka mbashimire cyane, bifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Turaza gusubira mu yandi makuru ku masaha ari